Poslednji podacima PISA testiranja, 34% naših učenika se nalazi na stupnju funkcionalne nepismenosti, što je poboljšanje u odnosu na prethodni period gdje je bilo 52 i naravno se radujemo tom napretku, ali pazite, to je samo jedan podatak. Znači, 15-godišnjaci koji su u prvom razredu srednje škole, 34% njih je funkcionalno nepismeno. Sad ću ja premjerno izvesti jednu kalkulaciju. Oko 5% dece u ovoj zemlji nikad ne pođe u osnovnu školu. Oko 7% se ospe tokom osnovne škole. To je 12. 5 do 8% se ne upiše u srednju školu. Znači, nekih 17 do 20% dece ne dospe do uzrasta gdje se vrši testiranje. Ako imamo 34 i ovih 17, evo nas preko 51% nacije srpske je funkcionalno nepismeno. Gde je tu mesto ove? Ovo sam htio da kažem koliko je relativno mali značaj ove mere. Ja kao nepopravljivi levičar naravno da sam za besplatne udžbenike, da omoguće školovanje svoj deci. Međutim, ova mera samo deo besplatnog obrazovanja rešava. Dakle, mi imamo mnogo veće izdatke koje imaju porodice oko školske opreme i svega ostalog. Nemamo besplatne užine, što mnogi drugi imaju. Znači, čak i ovo što su predgovornici istakli, da se ovim ispunjava ustavna obaveza besplatnog školovanja, ovo je jedna relativno skromna mera jer ima mnogo većih izdataka za porodice. To je prva stvar. Druga, kod besplatnih udžbenika, besplatni udžbenici za sve učenike. Ako je ova zemlja dovoljno para ima, ja nemam apsolutno ništa protiv da svi učenici dobiju. Ali bojim se da nije situacija takva da je zemlja bogata, da daje svima i ne vidim zašto bi davala besplatne udžbenike roditeljima koji dobro stoje. Žao mi je, ali nisam vidio računice iz ove prethodne 2 godine kolike su stvarne uštede vraćanja udžbenika. Koliko udžbenika se stvarno vrati, koliko ne može se vratiti jer su oštećeni, oni morati da plaćaju te udžbenike. Ovakvo rešenje može vrlo negativno da utiče na kvalitet udžbenika iz 3 razloga. Prvi je razlog što je ovim pismom koje je Ministarstvo prosvete uputilo, traži se da izdavači na brzinu prilagode udžbenike, da ih prevedu u radni i neradni deo. Brzina nikad ne utiče dobro na kvalitet. Drugo je što se remeti koncepcija plana udžbenika, to je šta čini udžbenički komplet za svaki predmet. I treće, najznačajnije, što ovo vraćanje udžbenika netaknutih je jedna apsolutno katastrofalna štednja u smislu da uštedite da vratite udžbenik, a onesposobite učenike da aktivno rade na udžbeniku i tu je glavna poenta ove kritike.